Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 9 z'ukwa 2024 ngenda umushakamba Maurice ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama muraho neza umushakamba mwiriwe mute. Twiriwe neza namwe n'amahoro. Reka turebe amakuru y'ikinyarwanda ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Kongo muri rusange. Bwana Sentama, aya makuru ari buze kwibanda ku ngingo z'ingenzi. Ingingo zigera muri enye bwana mushakamba, turarebera hamwe imirwano yabereye muri Bweramana, ariko turaza no kunyarukira muri Warikare hahandi ruguru hajya kwegera Rubero. Aho tuvugeho indi ngingo tuvugaho, turareba imyigaragambyo ikomeye yabereye muri Goma uyu munsi, byari bikomeye cyane. Turaza no kuganira kuri ingingo igira iti niba M23 ari abanyarwanda, noneho Masisi, Goma na Rucuru aho bafite inkomoko ntabwo haba ari mu Rwanda. Ikindi tuza kureba rero, turareba havutse bombori hagati y'Ubushinwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubibona. Reka rero tudatinze twinjire rero mu ngingo zacu neza. Duhera ahangaha Bweramana hariya habaye imirwano idasanzwe, ngira ngo iyi mirwano imaze iminsi bwana mushakamba. Ejo twayivuzeho habayeho kurasa ibisasu birebire, ariko abarundi baza gushirwa, baza gutera, baratera bakubitwa inshuro na M23 AFC. Uyu munsi nanone barongera barasheringa aba FRDC, ariko noneho biza kurangira banateye aho banakubiswe bwana mushakamba. Ngira ngo iyi mirwano ikurikiranye neza, habaye agatendo gakomeye cyane bwana mushakamba. Byari bimeze bite bwana Sentama? Ibintu bya hariya bimaze, niba tuzavuga ngo bizajya birambirana bitewe, ariko no kwibaza utese aba bantu barwana buri munsi batera M23 bakubita ibica, ubundi bo kuki bahora biyahura? Ese hari ababa bari inyuma yabo babasunikira kurwana umunsi ku munsi? Ariko nta yindi, ni inzara ariko bibatera, ngo barifuza kureba ko bakongera kugera muri Rubaya bakagarukuza, cyangwa se bakongera kubona uburyo bacuruza amabuye y'agaciro. Wasanga bari abasirikare b'u Burundi, cyane ab'u Burundi n'abandi baremerewe kuzongezwa umushahara umunsi bageze Rubaya. Bahasabwe kandi gufunguza umuhanda Minova cya Bweramana Sake nawe, ariko urabona ko uyu muhanda wo kuwufunguza bazawushiriraho. Ni ibintu bigaragaza ko imirwano ishobora kuba izahora kuriya, bazasharinga, bazarasa, binjire bakubitwe. Usibye Minova kandi Ndumba n'Agashingamutwe naho nuko byagenze, ariko uko binjiye, uko barekeye aho bamaze gusheringa barambiwe. Kuko bwana Sentama biba mu buryo bubiri. Hari igihe baza bakarwana intambara yo ku butaka isanzwe, M23 yabakubita, abarokotse bakakora sharing ngo byo kwihimura kwira misozi. Nanone hari igihe barwana babanje sharing, bakumva ko ubwo M23 ngo yahunze ibyo bibombe byabo, ubundi bakinjira mu rugamba n'inuza rwo ku butaka. Bagera imbere bagasanga M23 ntiyigeze ihunga, nanone ikabakubita. Iminsi yose cyangwa amezi ashize barwanira Bweramana, nta santimetero n'imwe barasubiza inyuma M23, ahubwo abantu baho barahapfira bakahagwa ari benshi bwana Sentama. Ikigaragaza ko iyi ntambara yaha ni nk'iyandanze, nubwo nyine aba bari inyuma ari bo babasunikira kuyirwana, ndetse bakazana n'abashya. Iyo babona hashize iminsi, abamaze iminsi baharwanira bamaze guhahamuka, bazana abashya, akaba ari bo noneho baza kugerageza bakareba ko bahangana n'iza Sarambwe. bwana mushakamba, ariko hariya ngo inkuba yabahimbiye n'ikirere bimeze bite? Minova muri hoteli yitwa Ngukira, reka ndebe ko mbona izina ryayo. Minova rwose muri hoteli inkuba yahageze irakubita. Ni ya nkuba yakubitiye mu kibira hari, kuko yakubise nkayo, aho abasirikare, ni hoteli yitwa Misharipa.
abasirikare ba neva urumva ni abakomeye barara muri hoteli bagera ku 9, ubwo ni abofisiye bagera ku 9 basanzwe bapfuye, hibazwa babishe barababura neza neza, ariyo mpamvu twabigereranije n'inkuba yo mu kibira yaba yimukiye mu Minova, ariko noneho ikica abasirimu ntiyice bose, ahubwo ikica abasirimu barara muri hoteli kandi ari abasirikare, ubwo nyine ni abakomeye. Birumvikana Bwana Mushakamba ko inkuba yaba yahinduye ikirere, burya inkuba iragenda cyane. Reka dukomeze noneho hariya ahantu Walikale, abakunzi bacu bahoze bambaza batese ni bite M23 ARC ishobora gutangira gufata ibice bya Walikale itaragera Beni na Rubero, bimeze bite? Ariko tubwira abatwumva ko Walikale bitewe n'imiterere yayo hari ukuntu Walikale izenguruka ikakubanuka hariya munsi ya Masisi, ikazamuka ikazakora kuri Rucuru, hafi kuri Rucuru, ikagenda igakora no kuri Rubero. Ibyo niko imiterere yayo imeze, niko ikase. Iyo ugeze umanutse hariya za Kicanga ukamanuka Imweso ugakomeza ukagera Gashuga, Imisinga, Karembe, hari uba winjiye muri Walikale Bwana Mushakamba. Noneho ho iruhande rwawe naho Masisi bigera aho ngaho, ndetse na Rucurira aho ngaho, Walikale ikagera aho ngaho. Aho rero niho Walikale izengurukira ikazamuka inyuma ya Rucuru na Masisi, ikagenda igakora kuri Rubero. Kiriya gice nicyo bafashe, ariko hari n'ikindi gice kizenguruka kikaza kigakora kuri Kivu y'Amajyepfo, twarahabuze hariya za Bunyakiri. Iyo miterere ya Walikale abantu bo kujya bibaza byinshi, niko hateye hariya. Kiriya gice bafashe ejo, hanarwaniwe uyu munsi mu cyerekezo cyaho, ni igice cya Walikale ariko kigenda kigakora kuri teritwari ya Rubero. Abantu bo kujya babyibaza cyane, hari abatabyumva neza, ariko niko teritwari ya Walikale iteye, irazenguruka cyane, ikora ahantu henshi. Bwana Mushakamba rero hariya ngo haba hongeye kwaka umuriro nanone, bakaba baharwanira uyu munsi. Nibyo Bwana Sentama, bongeye kuharwanira kandi ni ngombwa. Ngira ngo abantu wenda bakurikirana iyi ntambara bamaze kubisobanukirwa cyane, wenda nk'abavuka muri Kongo cyangwa babayeyo. Bimwe hamwe mu hantu harwanirwa cyane ni ahantu haba harabaye cyangwa haba harindiriza FDLR. Muri Walikale, Bureusa n'ibindi bice bitandukanye byegeranye nayo harindiriza FDLR. Rero kuba M23 yaragiyeyo cyangwa igabaye ibitero ni ukugira ngo isenye za FDLR, kuko arizo mutima, arizo nyingi ya mwamba wa FARDC, kuko ni nabo babi, ni nabo bicanyi, nibo ntibateze no kwiripotinga kuko nibishoboka, usibye bafatwa ku rugamba kuko bari hariya kubw'ikibi, ntabwo bari hariya kubw'ineza. Rero ibyo bice barwaniyemo, ariko ibyo urabizi ko ibice 4 birimo Bureusa n'ibindi bikikije byafashwe na M23. Noneho bashaka gutera bagira ngo bisubize ibyo bice, M23 ikabakubita ikabageza hitwa Kibua. Rero niho uyu munsi nanone imirwano yabereye, aho bisuganije bagagaba ibitero kuri M23 mu gitondo cya karekare. Imirwano ikaba bikagira saa 3 M23 bamaze kubirukansa bagiye bahunze, ariko byongeye kugera mu masaa 6 saa 7 haza umusada wa FARDC. Haje wa musada barongera barwana na M23, aho byageze mu masaa 10 M23 yongeye kubasubiza inyuma birukanse bashwiragiye. Uko niko byifashe, aho bivugwa ko Kibua hafi ya yose M23 yamaze kuyigeramo, nubwo itarayifata yose ngo tuvuge ngo yayibohoye, ariko Kibua hafi ya yose M23 irayigerereye cyangwa se iyigeze kure. Bwana Sentama, ni intambara nyine zo ko ntabwo FDLR ahiri ipfa kwemera kuva ku izima, cyane ko ibi bice byo muri Walikale ari hamwe mu hantu bari basigaranye bafite ibirindiro bimaze igihe kinini, kuko muri Rucuru na Masisi ahenshi barameneshejwe.
urakoze bwana Mushakamba, tubibutse ko kiriya gice ni igice kibamo amashyamba cyane, bakaba babona n'aho bihisha, ni n'igice cyera cyane, bakaba babona n'ibyo kurya mu buryo bworoheje bwana Mushakamba, niyo mpamvu wumva haba harabaye indiri. Reka rero dukomeze tudatinze twinjire mu mujyi wa Goma. Mushakamba, izi ni inkurikizi tugiye kuganiraho za bwa bwato bwarohamye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 2024, aho bwarohamye bukaba ngo bwarabonetse mu bujyakuzimu mu mazi ahagera kuri metero 200 z'ubujyakuzimu, ariko ngo hakaba harimo imbogamizi zo kugira ngo bashakishe imibiri y'abantu bwaba bwaratsikamiye hariya, ndetse nabwo no kubuzamura kuko harimo ikibazo cy'uko hariya hagaragara ya gaze metane ishobora gutera ibibazo abantu bagiyemo bwana Mushakamba. Aha rero aba bantu imibiri imwe n'imwe imaze kuboneka yari rengaho gato 300. Tubibutse ko ubwato bwarimo abantu bagera muri 700 bwana Mushakamba, bukaba bwari bwarengeje igipimo cy'abantu bwagombaga gutwara, ndetse harimo n'ibicuruzwa byinshi cyane by'ibiribwa n'ibinyobwa n'ibindi byinshi bwana Mushakamba. Rero imibiri yabonetse bikaba byari biteganyijwe ko yagombaga gushingurwa, bakaba bari bemereye abakomoka Iminova Bweramana ko abantu babo bashingurwa iwabo, abandi bagashingurwa hari Igoma, ariko byari byabanje gutegurwa ko bashingurwa ku irimbi ryitwa Makao hariya Igoma. Abaturage rero baza gusaba ko bashingura abantu babo aho batuye iwabo, biza kwemerwa, ndetse leta inemera n'amafaranga yo kubafasha muri kiriya gikorwa cyo gushingura. Ariko uyu munsi cyaje kugaragara nuko hasohotse icyemezo kivuga ko ubufasha bari baremerewe batakibuhawe. Ikindi, abaturage bagiye kureba ya mibiri basanze itarigeze ishyirwa mu buruhukiro, aha ndavuga morgue, ahubwo yari yarabitswe nabi bwana Mushakamba. Ibi rero byarakaje bari abaturage, bikubitana n'agahinda bari basanganywe ko kubura ababo. Abaturage birara mu mihanda, birakomera bwana Mushakamba. Hariya hiriwe imyigaragambyo idasanzwe. Nituvuga imyigaragambyo twumve ko ari imyigaragambyo yari ikomeye bwana Mushakamba. Ese kuba leta yari yabemereye inkunga nyuma ikisubiraho ikayibima, Mushakamba, ibi biravuga iki? Bwana Sentama, ngira ngo birashimangira ibyo twahoze duhora tuvuga buri munsi, tuti ubuyobozi bwa Kongo ntibukunda abaturage. Cyane ubuyobozi bwa FC bukunda kubivuga, tibara ni ibisambo, ni nabicanyi, ni leta yica abaturage bayo, kandi koko biragaragara. Niba haba ibyago nk'abiriya, igihugu hakaza minisitiri akaza akavuga amagambo imbere y'abantu, guverineri akaza akavuga amagambo imbere y'abantu, ariko guha icyubahiro abantu baguye muri ibyo, kwita ku mibiri y'abantu baguye muri iyo mpanuka bikabura, guha icyubahiro, gufashanya, kubana n'abagize ibyago bikabananira. Ibyo bigaragaza yuko koko ya leta koko ari leta mpimbano, atari leta mbyeyi nk'uko abavandimwe Burundi babivuga, ahubwo ari leta nsambo, ari leta nyicanyi, ari leta sinzi uko twabivuga. Kuko nawe tekereza kugira ngo abantu uvuge ngo urabashyira muri morgue, ntubashyiremo, ubahe imiryango yabo baratangiye kwangirika. Ubwo nituvuga kwangirika ndetse n'ibindi bitandukanye bitari byiza birajyanirana. Wenda se morgue zuzuyemo abasirikare babo bishwe na M23, ariko bagakwiye gushaka uko babigenza ubundi. Nibura bari kubaha imiryango yabo hakiri kare, aho kugira ngo abantu bagende bajugunwe ku karubanda mu bitaro, aho ngaho bangirike, umuntu azajye gufata umubiri we warangiritse, yagakwiye kuba yarawushyinguye hakiri kare.
ni ibintu byo kongerera abanyekongo akababaro n'agahinda, ni ibintu bibabaje cyane ku rwego umuntu adashobora gusobanura. Gusa nyine kwa Kisekedi ntacyo bibabwiye, bapfa kuba bari ku bunzi bumwe na FDLR yabo. Bwana Sentama, nanjye icyo nakongeraho, tekereza babonye ubwato aho buri ariko banga kubukuramo. Niba badashobora gukoresha ubushobozi n'ingufu za leta ngo bakuremo ubwato muri metero 200, nubwo ari kure ariko si kure cyane budashobora gukurwamo, nk'uko bari babashije kububona bashoboraga no kubukuramo. Gusa biriya biragaragaza ya SADC iri hariya ryitwa ngo yazanwe ngo n'inyungu z'abaturage. Ese koko yazanwe n'inyungu z'abaturage? Ya MONUSCO iri hariya itarimo kugira ubufasha itanga, itarimo no gukebura iyo leta ngo yite ku baturage bagize ibyago, iyo MONUSCO imaze iki? Ya miryango mpuzamahanga yindi yirirwa itunga urutoki M23 ariko ntitunga urutoki muri leta, iyo miryango imaze iki? Ibyo byose biragaragaza ko byose ira leta nta leta irimo, ni leta criminelle. Urakoze Bwana Mushakamba. Icyo twakongeraho kuri ubu bwato, impamvu yatumye batabuzamura, harimo ikibazo cya gaze metane. Ntabwo twabyizera Bwana Sentama, kereka bitangajwe n'abantu bizewe. Urakoze cyane, niyo makuru genda nabonye nuko nayabonye. N'inzitwazo nk'uko bananiwe gutabara bagatabara kuko RDF banjije kuhagera babona bigiye kuba igisebo kuri bo, nyine ni nako bashobora kwanga kubigira kuko babona biri bubatwara amafaranga kandi nta buryo bari buryemo. Nabyo birashoboka Bwana Mushakamba. Reka dukomereze inkuru yacu ku nteruro igira iti: niba M23 ari abanyarwanda, Masisi, Goma, Rucuru aho bafite inkomoko naho haba ari mu Rwanda. Iyi nteruro uraza kutubwira naho twayikomoye Bwana Mushakamba. Nibyo Bwana Sentama, iyi ni interuro yashyizwe hanze na ambasaderi w'u Rwanda yabaye ambasaderi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ambasaderi muri Afurika y'Epfo, yari yagenwe nka ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi, yitwa Karega. Uyu mugabo navuga ngo Kongo arayizi, yayibayemo, ubuzima bw'abanyekongo n'abanyarwanda arabuzi buhagije, isano iri hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda n'uwayishidikanyaho niwe wayibaza akayigusobanurira. Uyu mugabo rero ubwo ku mbuga nkoranyambaga amagambo yabaye menshi mu baturage abanyekongo n'abandi, wari witwa Augustin Katambira wavuze ngo M23 n'u Rwanda. Ambasaderi Karega rero yabibonye nawe nta kurya indimi ahita amusubiza rwose ati uyu mutwe ubaye ari uw'abanyarwanda, ibice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi bawo bakomokamo nabyo byaba ari iby'u Rwanda. Ambasaderi Karega yagize ati niba M23 ari abanyarwanda, ubwo Rucuru, Masisi na Goma bakomokamo nabyo ni iby'u Rwanda. Nyabuna ihugure, ushake ukuri mbere yo gutangaza ibyo binyoma. Ugomba gutekereza ukoresheje umutwe wawe aho gukoresha ururimi. Ngira ngo yamusubije nk'umunyapolitike, ariko nanone amusubiza nk'umuvandimwe we, nk'umuntu ubwira umuvandimwe kandi ashobora kuba ari kubwira umuntu arusha ubumenyi cyangwa se umuntu arusha imyaka. Gusa nyine kumva kw'aba bantu bamize virusi ya Muyaya na Kisekedi na FDLR biragoye cyane, ariko nanjye icyo nakongeraho nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabivuze ati abo bantu niba mutabakeneye, niba mutabita abanyekongo bene wanyu, mubahe ubutaka bwabo, mubirukanane n'ubutaka bwabo, aho kugira ngo birirwe basembera bitwa impunzi imyaka n'imyaka. Ndumva yamuhuguye, muri make yamuhuguye. Ariko ikigaragara ibyo yavuze nibyo, kuko inkomoko ya babagize M23 ni muri kariya gace
buriya bifata agace ka Masisi, Goma, Rucuru, ndetse burya hari n'igice cy'amajyepfo ya Kivu y'amajyepfo bifata muri Karehe. muri Karehe. Abantu ugasanga bahafite inkomoko, ariko buri gihe bagahora batotezwa, ntibafatwa nk'abandi bene gihugu, bakabaziza ururimi bavuga, babahora ururimi bavuga, bityo bagaheraho babita abanyamahanga b'abanyarwanda. Tutanibagiwe abagize twirwaneho. Kandi nyamara hari abandi bafite iki kibazo benshi bagisangiye, bahurira ku bindi bihugu nk'igihugu cyo Angola, Zambia, buriya naho birahari, ndetse n'ahandi, ariko ntabwo babemera Bwana Mushakamba. Kuba batabemera rero bigakurura ikibazo buri gihe, ari nabyo bigejeje ikibazo hariya, kuba uyu munsi hariya hari ikintu cy'imirwano bakaba barwana. Reka rero dukomeze, ngira ngo Ambasada Karega yahuguye Katambira, ariko muri uku kumuhugura rero ngira ngo nawe yumvise ibyo yumvise, yabibonye, azabizirikana, ndetse si we wenyine, ahubwo ndetse n'ubuyobozi bwa Kongo bwose bagombe bazirikane kiriya. Reka rero tugere ku ngingo isoza, aho bivugwa ko hari bombori hagati y'igihugu cy'Ubushinwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Mushakamba, iyi bombori yabikomoka kuki? Iyi bombori hagati y'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngira ngo byose ni amabuye y'agaciro, ariko Ubushinwa bwanze kugaragaza ko harimo konfuri mu gucukura amabuye y'agaciro, ariko bugaragaza nanone ko abaturage bayo bahohotewe, aho amakuru, ngira ngo hari umukoroneri uzwi witwa Serge Chibangu, umwe w'amakarate menshi, ugendana amasentiye. Umwitiranije undi ni koroneri, uwo uvuze ni generale. Oya, ahubwo Serge Chibangu mvuze, yego, uwo mvuze Chibangu ni generale cyangwa ni wa mundi wahoze ari intumwa ya Gisekedi? Chibangu ni babiri. Uw'Ubushinwa buregano witwa John Chibangu ni koronere. Yego. Akaba akorera mu bice byo muri Katanga, epfiriya hagana aho bajya kugabanira na za Angola. Witwa Kolwezi. Yego. Hariya hafi y'umujyi wa Kolwezi niho bakorera. Inkuru uko imeze iri mu rwandiko Ubushinwa bwasohoye, ambasade y'Ubushinwa. Ni urwandiko rufite ibika bigeze muri 4. Yego. Ninda reka tubirebere hamwe. Igika cya mbere barimo barashimira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, nko kumuguyagura kugira ngo agwe neza. Ariko noneho igika cya kabiri nicyo gisobanura ikibazo neza, aho bavuga bati le 30 septembre 2024 des militaires conduits par un colonel nommé John Chibangu ont pénétré dans l'entreprise Good Time Steel Congo Investment SARL située à Kolwezi, qu'ils ont accusé de stockage illégal de munitions sans aucune preuve convaincante. Ati ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9, abasirikare bayobowe na Colonel John Chibangu binjiye mu kigo cy'ubucukuzi cyitwa Good Time Steel Congo Investment. Binjiramo kirahitwa Kolwezi, twahavuze ni muri Katanga, ariko mu gice kigana epfo hafi n'umupaka. Noneho bagezemo, iki kigo bakiregaga ko ngo gishobora kuba kitunze intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Yego. Binjiramo
babigiramo rero bagezemo icyo bakoze bafashe abashinwa batatu kuko iki kigo ni ikigo cy'ubucukuzi cy'abashinwa bafata abashinwa batatu muri abo bashinwa batatu harimo uwitwa Wang Xianglong akaba ari we wari umuyobozi w'icyo kigo barabafata barabajyana noneho bababwira ko ngo kugira ngo babarekure bagomba gutanga ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika kugira ngo babarekure bo kubafunga. Yego. Icyo kigo rero ntacyo kitakoze ariko noneho kiza kuyoberwa habo bantu batatu babo bafashwe babajyanye. Bakaba hashize urumva ko hashize icyumweru Bwana Mushakamba ku itariki 30 uyu munsi turi itariki 9 iminsi irajya kuba 10 abo bantu babura ibirengero abo bashinwa. Noneho rero bagakomeza bagira bati mu rwandiko rwanditswe na ambasade y'Ubushinwa la partie chinoise uruhande rw'Ubushinwa ruramagana byimazeyo guhagarika gufata abantu no kubafunga mu buryo butemewe n'amategeko kandi no gukoresha imbaraga hirengagijwe uburenganzira bwa muntu uburenganzira ntavogerwa bwa muntu. Ambasade y'Ubushinwa ikaba isaba ibisobanuro kuri iki kibazo kandi ikaba isaba ko bahabwa ibisobanuro kuri iki kibazo ibyo bikaba bya avec l'ambassade de Chine sur son numéro consulaire bakaba bashobora guhabwa ibisobanuro kuri nomero ya konsila wabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nomero bayishyizeho kandi ngo bakaba bifuza ko uburenganzira bw'itumanaho bwo kuba bavugana n'abantu babo aba bashinwa batatu uburenganzira babuhabwa Bwana Mushakamba bakahabwa uburenganzira bwo kuvugana n'abantu babo kuko ntawuvugana nabo kuva bafashwe ntawuzi n'irengero ryabo nta nubwo bazi aho baherereye. Agasoza rero agira ati en attendant une suite prompte et favorable l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo saisit cette occasion pour renouveler au ministère congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie les assurances de sa très haute considération. Ni uburyo bwo gusezera abavuga bati mu gihe dutegereje igisubizo cyihuse kandi cyiza ambasade y'Ubushinwa muri Kongo dufashe uyu mwanya kugira ngo twongere dushimire uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo kandi tubifuriza ibyiza n'ibyo ngibyo bavuga uru ni urwandiko rwasohotse ku itariki 7 Bwana Mushakamba birumvikana kuba bavuga ko abantu babo bari bamaze icyumweru nibyo ku itariki 7 bari bamaze icyumweru. Bwana Mushakamba rero reka tubirebe neza bati tufasha abashinwa kugira ngo tubarekure nibaduhe ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika kugira ngo tubarekure two kubafunga. Ese uyu ni wa muco wokamye Kongo ni iki ni ibiki? Ese ibingibi ntacyo biza guhungabanya ku mibanire ya Kongo n'Ubushinwa cyane ko twabonye ko muri iyi ntambara Kongo irimo mu burasirazuba akenshi yagiye ikoresha iterabwoba ivuga iti Ubushinwa dufite Ubushinwa yarataga Ubushinwa cyane ko bishyigikiye Bwana Mushakamba. Ikibazo urakibona Bwana Sentama ugereranyije cyangwa ugerebeye ku bintu 3-4 ukurikije amasezerano Tshisekedi amaze iminsi asinyanye n'Ubushinwa mashya bakurikiza amafaranga ari kwakwa bari abantu ngo barekurwe ugakurikiza ababafunze
ndetse ukanakurikiza n'abari gutabaza, kuba hatabajwe ambasade ariyo yatabaje bikwereka ko ikibazo gikomeye cyane, bikakwereka ko hari ikindi kintu kibiri imbere, kibyihishe inyuma, kandi cyaba kibyihishe inyuma nta kindi ni amabuye y'agaciro. Uko byagenda kose birashoboka ko hari amabuye y'agaciro bapfuye, wenda bamwe bashatse gutwara, abandi bakabangira bati ni twebwe dufite uburenganzira hano. Ibyo bikaba ikibazo hagati yabo, bigatuma bamwe bafungwa, kuko nawe tekereza kugira aho bafunga umuntu bakaka miliyoni ijana z'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo mafaranga ni menshi cyane. Nawe tekereza nanone ikintu gishobora kubaho kigatuma ambasade ari yishyira hanze itangazo, ni ukuvuga ngo negosiyasiyo yaranze, bahisemo gushyira hanze itangazo. Ikindi umuntu yakubaza Bwana Mushakamba kuri iki kibazo, niba negosiyasiyo yaranze, ariko umuntu yareba ese Colonel John Cibangu ni tumurebe nk'umushumba ufite uwahagarariyeho. Bwana Sentama, icyo navuga usibye titre ziri gutandukana, yego, uyu Cibangu uko byagenda kose ni wa John Cibangu tuzi, kuko sinzi niba ashobora kubaho abantu bahuje amazina babiri bari mu bofisiye bakuru. Uriya ni Serge Cibangu. Oya, John Cibangu. Serge Cibangu ni wa munuza oya ntumwa ya Kisekedi mu biyaga bigari ubuherutse gukurwaho. Uriya ni General Bwana Mushakamba. Uriya ni kereka wanditse urwandiko abaye yarabitiranije. Yego. Noneho akandika ipeti rya gisirikare yenda ritari ryo. Ko uriya ni generale, uyu nguyu ni arabuwa Colonel. Yego, ariko bose ni John Cibangu. Uriya ni Serge. Oya, Serge Cibangu ni intumwa ya Kisekedi, bamwe baheruka gukuraho. Nibyo, bashobora kuba baribeshye. Igishoboka baba baribeshye kuri titre. Colonel ari generale. Yego, kandi urabizi ko uyu John Cibangu n'ubundi ari we ujya muri misiyo z'amabuye y'agaciro za Gisekedi. Reka noneho tubisokoze uko byogoshwe Bwana Mushakamba. Ikiriho n'izo conflict. Noneho bibaye ari uriya General Cibangu, ahangaha twavuga ko ari we ubyikoreye cyangwa yaba afite wahagarariye wamutumye Bwana Mushakamba? Byanga bikunda ari ubyikoreye, ntabwo byageraho ambasade itabaza, ahubwo biragaragara ko hari uwo ahagarariye. Urakoze cyane. Impamvu nibaza ko ari uwahagarariye, impamvu nabyibazaga ni uko ikigaragara Bwana Mushakamba ko abaye ari we wihagarariye ntabwo ibintu byagera hariya, kandi binageze hariya ntabwo byamugwa neza cyane rwose. Ikigaragara hashobora kuba hari umuntu umwishe inyuma ukomeye, yaba nka shebuja wari usanzwe amutuma nyine uriya wari uvuze, akaba arimo amusunika ati kora utya, wenda hari ibintu batabashe kumvikanaho ku ruhande rwa Kongo n'uruhande rw'Ubushinwa, hakaba hari ibyo batabashe kumvikanaho. Kandi muri uru rwandiko tubibutse, buriya ntabwo twarugiye imuzi rwose, hagaragaramo ko hari n'Abashinwa bagiye bapfa barashwe mu bintu bidasobanutse. Noneho Ubushinwa bukaba bubasaba, urumva ibi byose kubibyutsa bitarigeze bivugwa mbere, bari baracecetse bakemera ko abantu babo bapfa batavuze, none bakaba bavuze ari uko bashaka kubabuza amabuye y'agaciro. Ni ikibazo gikomeye, sinzi rero icyo byaba bihanitse hagati ya Kinshasa na Beijing. Ikigaragara ni uko nyine hivanzemo kijyanye n'ubutunzi, ibisambo bibiri byahuriye mu iduka, ubwo nyine nawe urabyumva uko byagenze. Ntabwo biza koroha rero, aba bantu nibakomeza kubura kandi n'abandi binangiye bati ntabwo twabarekura biriya bihumbi $100 bitabonetse Bwana Mushakamba. Reka tubitege amaso, ubwo tuzaba tumenya inkurikizi yacyo. Yego, urakoze cyane Sentama. Reka tugane rero ku musozo, dushimira abadukurikiye.
mwumvaga yari radiyo televiziyo n'uriya Mashariki yahuje umuyoboro na Umuco Wacu TV, tukaba twari tubazaniye amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nitwa Sentama, ndabashimira kandi ndabifuriza umugoroba mwiza, ariko kandi ntimwibagirwe ku batarabikora ntimwibagirwe gukanda subscribe ndetse munaduhe n'ibitekerezo byanyu mubinyujije ahanditse comments. Murakoze, umugoroba mwiza Bwana Mushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane Bwana Sentama, umugoroba mwiza, mugubwe neza abakurikira Umuco Wacu TV ndetse na radiyo televiziyo n'uriya Mashariki.